Kedam Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Dhadhora Dibloso Arat MLA Dr. Numal Momin Lapen Education EM Richard Tokbi Aphan Aning Aklongpen Kachuro Pajirpon. Lason si pinilakha inquire trok Duabar Greek constituency ke parlo Dhadhora Dibloso Arat Atumaphan construction of new sector building ki kimpipon apot Dr. Numal Momin Lapen Education EM Richard Tokbi Lapen Hadak Arat Kedoatum Aning Aklongpen Kachuro Pajirpo. Sonsi pini Dhadhora Dibloso loti krong thom kachetok along Keramtang pining 2023 anikan pai achiklo ni phai trok siani MLA Dr. Numal Momin ahin pen sekelang ahem mesen pen kikim pipo pusi lamchak chechak tekanglo la sipini alang liphan Dhadhora Dibloso Arat Atumaphan lamchak chepa plenglo Lasi haladak kido Arat Atumpen MLA Dr. Numal Momin Lapen Education EM Richard Tokbi Aphan Aning Aklongpen Kachuro Pajirpo. Lapen towar sitami non kido bom BJP Sarkar Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kacharipon CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Dag Duabarguri Education EM Richard Tokbi Atumpensi nang Simar Piponlo. Lasi nonili tumke kidam kiwang joy ke joy wan longlo. Atheke Keramtang Aningkan penke nilitum Dhadhora Dibloso Arat Atumke hem konglong kalisi bike cycle anta chewan un Seta pini arni ke ilitum bike cycle lapen hem konglong anta emethang ahem an chewan thor longlo. Lasi nilitum Dhadhora Dibloso Arat Atumke non kewangchi MP election ahuta chirap chetodun popusi hadak Arat Atumpen ning jepo. Lapen halapu ladak saike claim kilang dun abangpu manik ing tipenta Dhadhora Dibloso Arat Atumaphan chorupon. Athe ladak kedo thangka siksakta ave. Athe ladak Arat Atumpenta nang chirap nang cheto dun opusi chethan pon. Lapen contractor Atumpen nang kapachini pon atengke untangte non chiklo jon thom angbong patang nang chipusi ladak saike claim kilang dun abangpu mohori manik ing tipen nang thandun. To tangte hadak Arat Atumpen kaningje alamle arjuponik sinang. Dr. Mumin nang cicak tekang alam nang lituma phana nang papleng pi pamilo ma nang papleng pi si non nang lituma theklongi ke non ke kem lok lo la pen ke tangyi phan si upgrade lok lo la sidak mistri tum puno muri tum ben puno ni tum adungrai chidudun si chirangan bom lo tangwek nai pulo la pen Dr. Mumin sar phan churu parpik lapen aga ni to am is local Richard Tok biake hai phan ningche thepik ni tumke Dibloso Dhadhora Arat ke hospital ka ve inglong alok pang kisu char ke char chongpon la akhat hini thom ta non bang ke ningche the bang jok popusi dak doctor nurse do popusi e ana na sun phuloma pusini tumke alang li tum hai ningche thele tenang litumla towa putha ke towa kidam ke bang ke kusona hobida ne towar bang ke nilitum apra ke saigata be thai be tamela non BJP sarkar wang lo sen krewer ang thok piklong lo rong tereng to Dhadhora apra non ke gari suta dam phulu muthe la khat do khat ni dola lam ten to ki sung dola he hala ilong akhat bang ke dolong nang pilo la pe non la khat ni bang talang itu nang klaim pipo busilam chak dulu tahala bangke der prap chok he tani tum kisu chilang atwa hospital nang kempilo dak doktor nurse ke doji phan motang et sitame lang li tum phan si ni le ke ning chi the lang tum sinang klaim pinang po la so phan si ni ke lang tum churu parpik la penana mata hirdum ni hang pi tenang litumla lahan non nang litum phana kirap chi theklong lo tasinon ke bang chi lang MP election anta alang itu phang BJP sarkar phang kachira pachito dun napuson dojima ni tun Dibloso Dhadhora ke kachine tum dok dai taneli ke ni credit dokok lok la tulong Dhadhora Dibloso Arat ke ipreng pusila tulong lu mane hospital na pichang tel ke aposi ni tum ke nang thati ai ni lu jok vek pu la ke paisa bele nang nam sitani tum ke khoi khri lu hong khan dai ka bengalore phana men chi thani tha Nilime Ronjit Tara
Sar Tukrong Pi Operation Chiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kirap Kachuhang. Lakha Inkoy Rapo Nilip MAC Constituency ke Parlo, Panjan Ramlek The Arong Amikar Sar Tukrong Pi, Arta Phok Kep Rapo, Bite Pen Kiramtang Pre Achiklo, Nipai Krenar Kep Arning Kangsam, Por Pai Plira Achitim Apor Malom, Towar Along Ahir Ingtang Rakpen Kachinkoy Amat, Aphu Along, Ame Kedokok Ajoyni, Tong Sekot Pen Sekilang Ponchiapan Golakhat Civil Hospital Along Ponlo. Sita non ke Operation Sirak Nang Popusi Dr. Atumpen Nang Pachini Pon. Birta Angton Penke Lapuhelo. Nilip Constituency ke Parlo, Ramlek The Arong Amikar Sar Tukrong Pi, Arta Ningkan Phokebrapo, Kiramtang Amithang Arong, Towar Along, Bite Cycle Pen, Ahem Kachidam Bom Ahud, Towar Along Menmen Chainong Ari, Bite Cycle Along, Chivurdun Lok Ajoyni, Chingkoy Bupsi, Aphu Interlocking Atowar Along, Aphu Tiklaklo. Laso Ajoyni, Tong Sekot Pen, Adung Aray Lapen Ahema Soratum Ingthur Dunsi, Golakhat Civil Hospital Along Ponlo. Bonta Along Kaprek Ponon Pusi, Aria Hospital Pen Pontulo. Bonta Ladakta Ud E Puamat Non Ke Dimapur Fed Hospital Along, Prenipai Inkoy Arni Ponsi, Non ICU Along Sido. Dr. Atum Kipu Atengke, Aphu Along Si Ame Kedokok, Lasi Prabjin Pen Operation Sirak Nang Popukok Ajoyne Ahem, Adon Arab Atum Kematha Abidi Jutkoklo. Non Amat, Tangka Lakpo Susi Nangji. Kopulo Mapusi Penang An Ahormuta Chejarlo. Sita non ke iriding along Tangka Avipinlo. Lasi Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Nilip MAC Povitra Rongpi, Lapen Kadokawe Aradatumta, Nang Chirabdun Vek Hapusi, Ahema Soratumpen Tuning Report. Bank account number 41578383115. IFC code number SBIN 0009405. Contact number 8133864304 along Kirap Kipidunji Aphan La Kipi Anambar along Humrik Tha. Daihuri Penamos Ingti Karbi Anglong News Channel. Nilip so arloching thur asong atum asahem kangpu. Lakha Inkoy Rapo Nilip MAC Constituency ke Parlo Chukiola Ahawar Chukiola Police Station Adungalong Pre Achiklo Nipai Inkoy Raisi Arni Tili Por Pai Krehini Apor Malompen Chengsi Sai Hem Kangpu Ajaimek Padupon Lason Si Ason Kachingki Kachithan Ajaimekta Dengpon Nilip so arloching thur asong amahang pathekpon nang koke Pining a Nilip Ahawar along ason alam ki lampong aphuthak pen chenglok ason so arlo atum akiduk akisung ke phopen kapijok dun chiaphan mate ajat asaile do setame chirap chito dun chiaphan si isi sai deng pon bom wang bomlo non ke wangchi arnianta ajat akisung seta sai ke klem chirap chito dun bom ji pusi Nilip so arlo chingthur asong amai phi malika kropi pen ning jepo Labang so amailong kachetong dun Chukiola Police Station OC Yagadis Deka Chukiola Police Station Chairman Elison Timung SDB Welson Kro Lapen Penang An Man Pengkido Abang Phu Abang Phiatum Mai along Chetong dun Nilip so arloching thur asong asaihem kang pupon abang Moy Kro arong asar Longsor Kro arideng pensi ing pupiponlo Labang so amayahud aluhisar po aman pen kachetong dun IGSS Project Officer Jackson Milik Chetongdun. Mai along lam theke jai ponke so arlo atumta rat akiduk kisung along karjap dun chiaphan ke ar pudolo. Lapen aja kong thepik lasi kaiketa ahok lapen chelang pet pensi sideng pon pulote me pon senpo. La sohu Chukiola Thana Chairman Elison Timung kaning je ponke ajat akisung seta kang sai paching barnangchi. Lapen ahok lapen misen penle kaiketa sai klem ponang chipusi ning jepo. Koila mati pen Moses Teron Karbi Anglong News Channel. Keropino pini Elizabeth nilitum labang so nilip sorlo asong along nilitum pinang an ajak ding pipen nilitum kachiseng nilitum patir pilo boy pisitame nilitum isi ahemton kawe lapen nilibarat nilitum pan kachini ni ladak hello nilitum office semet nilitum hemton hason lo lasi laso ahemton kangpu
alam the puthak si pin nang litum phan so news pen ajok dak ni le barat la pen Karbi Anglong arat phan sitame ni litum nang chithan bo jasemet pini ni litum nang nang kache tong don rong sar la pen jasemet la dak ahem phu songja timu phan sitame litum ke ro pilo ni lekchar song angli tumla nilip solos jingthura song comment to ningkan senan tum mang pathek pon litum 2019 July 21 tarik ani angli tumla bangso nilip ha war long na tumla nang tum song mang pathek pon nang kok kupi sinan to ke mang pon na bangso mang pathek nang kok mang ke la lo je dak ni li palong pir the sor lo tum jasemet sor lo tum akiso la pen sor lo tum phan kai ki aprang ki dam dun thek the ni le tum mane ki ajada long ko same ki thek the ki re long astame chi than che mum pon ra chi pare pon ra la ni le palo ar lo ko long setame ni le tum sor lo long ta tum setame aprang ki dun thek ji la pen jasemet rong ru palong pen non malom ke adina kai ke no posi sor lo tum pinang an na kisong phodo na sila ha puthang ni tum ta jasemet sor lo phan ka chirai je phan sin ni tum so song sing adom hang pathek plot pen pipi lo na tumla bangso isu iklem pon ni tum no mat ke ahok lo sor lo tum ko son si kisung gi pholong sa tami ni tum pinang an cherab long lo la pen sor lo ason lo sor lo aso maratum kisung long sa tami helowing long manera tum pon pidet long sa min tum ban pi pon si ape pulong pachido dun pen pini arni an ape po pen chido rap ti thak pon ning rong ulo la si kaprek ka kisung gi boy long sa tami ni tum pinang an cherab dun lo tenon ke bang ilang na tum kupi pia side deng pon na tum hin pen la lo dak ni li balong ke ni tum ajat long sa tami Hawar Karbi Risonim Sorong Ajay Misen Pen Kapitun Pe Meche Phan KCS Ahin Pen Hirjume Ke Pajurun Pini Preni Phai Inkoira Si Arni Ada Por Phai Kep Apor Malom Karbi Cultural Society Tirikam Asong Ahin Pen Methang Asai Hemalong Phirang Ke Amai Ingni Ponsi Ingdeng Thong Ke Praisi Hawar Karbi Risonim Sorong Ajay Ahawar Tinalong Katalon Pon Misen Pen Kapitun Pon Pe Meche Phan Hirjume Ke Pajurun Karbi Anglong Angkang Pi Ahawar Tinalong Kedo Hawar Amai Pen Kapatir Pipon Ingdeng Thong Ke Praisi Hawar Karbi Risonim Sorong Ajay Pini Preni Phai Inkoira Si Pen Kipang Cheng Pon Preni Phai Inkoira Plian Mesen Pen Rong Ajay Katalon Kapitun Pon Pe Meche Phan KCS Tirikam Amai Ahin Pen Hirjume Ke Pajurdun Lapen non kivangji Karbi Risonim Sorong Ajay Sertalin Ketelon Pon Along Indian President Drupadi Murmu Aphan Kachopha Pon Ateng Nang Chitong Dunchi Aputhak Lamthe Pachini Pon La Anchot Kali Bharat Adet Pen Angtan Kithe Kiding Atumtami Bangso Sertalin Karcho Amailong Nang Chitong Dunchi Puta Pachini Pon Thu Lapen Karbi Kanbarim Lapen Kengdong Dang Kerampen Genius World Record Kapeman Pon Chiaphan Kachisik Kachedang Pon Aputhak Lamthe KCS Amaipu Chandra Singh Kropen Pachini Pon News Report Karbi Anglong News Channel Karbi Cultural Society Kendro Committee Hoi Apunuk Hokululoike Aguntuk 31তম জোনাল কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰ্ডম আৰু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজকো আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি এই প্ৰেছ মিট আয়োজন কৰাৰ বিশেষ ক্ষেত্ৰটো হৈছে আহি থকা 31তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ সুচাৰুৰূপে সফল কৰি তুলিবৰ কাৰণে সকলো জোনেল কমিটি তথা আমাৰ শিল্পীসকলক আমি এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে বা শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণেহে আজি এই প্ৰেছ মিটটো আমি আয়োজন কৰা হৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ কাৰ্বি কালচাৰ সোসাইটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতি বছৰে আমাৰ মান্দুলি কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ তথা জেনেৰেল কাৰ্বি ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰি আহিছে 1993 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি তাৰিখলৈকে যাৰ ফলত 31তম ভৰি দিলে একেলেঠাৰিয়ে আনফালে এবাৰ যুৱ মহোৎসৱ জেনেৰেল কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱটো হৈছে
আহি থকা আমাৰ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যিটো আয়োজন কৰি আহিছোঁ 50তম ত্ৰাসুমাৰী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এবাৰ জোনাল কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হ'ব। সেয়েহে এই জোনাল কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমূহ কাৰ্বি ৰাইজক বা কাৰ্বি আংলঙীয়া ৰাইজক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যেন সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু শান্তিৰে আমাৰ জোনাল কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল লগতে আমাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাও শান্তিভাৱে যাতে যেন সফল হয় তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আলাম থে বাংলা হেন পিনি লাবাংসো হেৰাংকে আমাইকানি নাংক আলাম থে বাংকে নাংদুম কাৰ্বিটা চিনি ল Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.